buzima. Hallelujah. Nyuma y'ubutayu bukakaye hari ubundi buzima. Hallelujah. Umugore w'umunyabwenge aza bumva urugo, uzusanga umugore w'umunyabwenge ngo azasanga urugo rushanda busukuma, ariko waturi bukamo ugahuza ababyeyi n'abana, ugahuza baramu bawe, ugahuza baramukazi bawe, ariko ubu nyine ngo abakazana na banyirabukwe muri mukobona ibi bintu barimo kuvuga ngo bakazana ngo ni igisirimu ngo niki ngo mukazana ntiyobana na nyirabukwe, nukuri kwimana n'abadayimoni cyane. Pepe mama iwe ni mukuru waje azababwira amateka. Watakusanya Thank you.
kadutange rero yonyine tumara twicara. Yes Kristo we. Ninka hano ufite igitaramo bunyine hari ukuntu atanze ubuhamya kandi nahoraga mbwumva ubuhamya bwiwe ariko ubundi buryo bwumvisemo kubera ko hari rero gushima Imana. Reke dushime muri Haleluya 3 nitumara twicare utange Haleluya. 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 Bwana sifiwe sana. Tuzamuri gaza d'Imana ishwe. Haleluya. Utange Haleluya. Hibaze mwana. Imana ishimwe yabikoze cyane. Tuzamuri biganza utange Haleluya. 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 Mani bamugisha. Twongere zindi kandi. Tuzamure ibiganza banezerewe. Tuzamure twese. Tuzamure kandi abicaye. Tuzamure ibiganza yeme. Nimba tutaba imata kitakuzanye. Ubirambure nawe. Murebe ukuntu mwisadeka aho mugume hafi. Turino. Turiha. Mana himbazwe. Haleluya. Reka tuje mu ijambo ry'Imana. Tugize iminsi turi hano. Tubana umwanya mutoya mu ijambo turangize. Kandi ndabasezeye. Mwagize neza kudutumira. Amen. Kandi mwagize neza kubana natwe. Ndashimira abantu bakorera muri ministeri yaho. Mwari mufite giterane cyangwa igitaramo ariko ndabashimiye kuko mwakomeje kugira ngo tubane. Imana ibahe umugisha. Amen. Kubagira kubana namwe nibyo umugisha cyane. Nukuri Imana ishimwe. Reka tuje mu ijambo ry'Imana umwanya muto. Mwihangane muve ku matelefone niko kwiza. Jewe yambonye umuntu ugiye kuri telefone mu mwanya w'amateraniro w'ibyishimo. Bizabingora cyane. Yego boyikoresha mu mwanya wo gusoma ariko kandi tugakurikirana Imana ibahe umugisha. Amen. Kuwa kane twavuze ijambo ryo gusenga. Kuwa kane niho twatangiye. Kuwa gatanu twavuze umugore w'umutima. Ejo twiriwe muri seminari twatuvuga ririya jambo rya Naomi na Rusi. Ejo nibyo twiriweho. Mu gitondo twavuze ijambo kandi ry'umugore w'umutima. Umugore w'umutima twavuze kuko agomba gusenga. Abaho mu buzima bwo gusenga. Abaho mu buzima bufite intego. Abaho mu buzima buca bugufi. Abaho mu buzima wo kumenya kubana n'abantu bose amahoro. Samani haleluya. Haleluya. Twavuze gusenga, turavuga ngo gusenga ni uburyo bwiza bwo kuganira n'Imana. Gusenga ni uburyo bwiza bwo gusubira kwiyunga mu bumwe n'Imana. Gusenga ni ikiganiro umuntu akorana n'Imana. Samani haleluya. Gusenga ni ikiganiro umuntu akorana n'Imana. Twavuze iri jambo ryanditswe mu butumwa bwiza bwa Matayo. Yesu ngo imbaraga z'umubyeyi. Ikintu bibiri nabonye bigoye ugufusha umwana. Tumwobyumva. Gufusha umubyeyi amaraso yawe. Ubundi papa yarafuye ari umusaza ko nije muhereza. Ariko namananirwa kubyumva. Sinzi uko nari nabaye. Ariko nakiriye mu gitaramo. Umugore wariririye sarashaje cikindirira. Ariko ngo Imana Yesu ngo akazabwira abigishwa ngo nimuje gusenga muze muhamagara Imana kaso. Ubu nyene nubwo ntagifite mama na data. Ndamukubwira Imana nka data. Amen. Nabonye mwaririmbye gucyo nabanumva iteme yanyira manutse. Ijambo rivuga ngo abafakazi abadayimoni baza batera abantu bakamavuga ngo umufakazi ndagira agaciro. Ngo ntawo bavuga. Ngo umufakazi ni giki. Imbaraga z'abadayimoni gusa zateye abantu mukama muvuga ngo umufakazi ndagira agaciro. Kandi Bibiliya ijambo ry'Imana reza rivuga ngo Imana yo mu ijuru yonyine
yarirahiye mu kanwa k'Imana kataza kabesha. aho yarirahiye mu kanwa k'Imana ko nyina da aravuga ngo jewe ma ngo ni jewe mugabo w'abafakazi ngo kandi jewe mbise w'imfuzi ninde wababwiye kuko muri abafakazi ninde wabakuye ubwenge ku gihe akabereka kuko muri abafakazi mutagomba gutungwa n'amaboko yanyu n'umugisha yanyu ninde wabahenze ninde wababwiye ninde wababwiye ko mutari abagore mugomba kuba abanyabwenge mugatunga indwe mugatunga n'amatorero ninde wababwiye Imana yo mu ijuru yonyine yirahiye mu kanwa kabo akavuga ngo jawe ukuri ko Imana izo n'imbaraga z'abadayimoni kandi kubera ko Imana Satani kabahenda mukagendana nk'ikimwaro mukagendana nk'isoni Imana yarabirahiye nta Imana yateye iteka dati muri abagabo uri umuhama turi umugabo abandi bagabo bakwirukira turi umugabo abandi bagabo bakwirukira uko ndi muri abagabo nta buzima Imana yabahinduriye buruta abagabo bose cyane none Satani yabateye niki yasuma kabwira abigishwa ngo nimujamusha gusenga ngo muzamukora isengesho ryo kuramya no guhimbaza hari izindi mbaraga ziba mu kuramya no guhimbaza demaye hari izindi mbaraga mwabanye kiriya kintu nakoze kuva mu gitondo kananirwa kukwisara mu nyigisho za Bibiliya ntibyemewe ngo umuvuga butumwa w'umushitsi ngo atangira nezerwe mbere bataramwiyegereza ndacari umuntu wo gutinda ngo banyiyegereze sengera umuvuga butumwa wo gutinda mu ntebe ngo banyiyegereze abe nibwo mutonyiyegereza no haguruka nkavuga ijambo mutanyiyegereje nkanezerwa ngo murinde ngo mungire ndigikije ndigiki Imana gusa yantamise ijambo ariko nari umuntu wo wazi ndigiki ariko kubera Imana sinza ntinda kunezerwa mu materaniro kandi navuga ngo amateraniro tuzatura ngo kuyasanga oya amateraniro tuzatuye kuri wacu cyo gutuma nakoze iriya gahunda yo gushimira umugabo wanje tuzatuye kuri wacu wavuye iwabo utanezerewe utazanye amateraniro n'ukuri ko Imana ntiwonezerwa kandi ndamubwiriza ndi usani Imana ndangise Bibiliya yatubwiye ngo umugore w'umunyabwenge ngo yubakwe urugo rwe ariko ngo umugore w'umufafa ngo ararusenya twabivuze ngo kandi akarusenya nta mugabo wamufashije nta wundi wamufashije ngo kamarusenya n'amaboko yiwe yonyine umugore w'umufafa ngo azasenya urugo wenyine kandi ngo yifashishije amaboko ye yifashishije ururimi rwe yifashishije ubwenge bwiwe buke ariko ngo umugore w'umunyabwenge ngo aza yubaka urugo twavuze ibintu bigera kuri bingahe ngo umugore w'umunyabwenge ngo aza yubaha Imana ngo akubaha urugo rwe akubaha umugabo we n'ubwiwe akuyubaha akitondera amategeko y'Imana umugore w'umunyabwenge ngo azaramburira amaboko ibihe byo kugutuka ibihe by'ubukene ibihe by'umugabo kutagira akazi ibihe nawe urabizi ngo umugore w'umunyabwenge ngo ntaza atinyishwa n'ibiharimo umugore w'umunyabwenge ngo azakenyera n'imbaraga mukubona abagore ukuntu turi mu kugira udupande ukuntu umugore w'umunyabwenge ngo azakenyera n'imbaraga umwambaro ngo azayambara umwambaro mukwiriye ngo kandi akayambarisha imbaraga mukubona abagore ukuntu bari mu kugenda bakenyera urupande mu ibarabara zabagaho umugore w'umunyabwenge ngo azakenyera ihuza akakomeza ngo kandi azayambara imyambaro imukwiriye umugore w'umunyabwenge ngo n'ibyo avuga ngo n'ibyo akora ngo bivugana ubwenge amagambo ye ngo yavugana ubwenge semeni haleluya haleluya turanga papa Wow!
kandi ngo akagira ibanga. Nababwiye ngo umugore wa mbere wamenye ibanga rya Edeni ni Adamu. Bintu bitatu Eva yakoze ngo nibo wamenye ibanga rya mu bagore bose babaye ku isi. Ngo Eva niwe wamenye ibanga ryo muri Edeni. Ijambo rya kabiri, semeni haleluya, semeni amena, ngo niwe wamenye ibanga ryo mu ngobyi ya Edeni. Ngo niwe mugore wa mbere utaranyuzwe n'ubuzima arimo. Imana yababwiye ngo ibiti byose muzabirye, ibi byose muzabirye, ngo ari ku giti kimwe gusa muzirinde kugikora, kandi nimugikoraho muzapfa. Eva niwe wa mbere, niwe mugore wa mbere wagwaniriye na Satani gutya. Satani inzoka niwe mugore wa mbere waganiriye na Satani. Niwe mugore wa mbere. Ibi byose muzamubona byatugezeho ni ingaruka ya Eva. Nico gituma Bibiliya ivuga ngo twige gukora neza, kuko ibyo dukora neza abana bacu bazabigiriraho ingaruka. Nidukora neza abana bacu bazagabana uwo mugabane. Ibi byose twadukorera Imana nitutabivamo nukuri ko Imana uruzaro rwacu ruzagira umugisha. Amen. Samani amen. Umugore w'umutima ngo azayubaha amategeko y'Imana. Imana ikamubwira ngo ntugasambane. Umugore w'umutima ngo azanyugwa nuko umugabo wiwe amaze, ngo akanyugwa n'ubutunzi umugabo wiwe afite. Nimba nta huzu ukanyugwa. Mu gitondo nababwiye ngo umugore w'umutima niwe wakomeza umugabo yacitse intege. Umugabo yacitse intege ngo umugore w'umutima niwe wamuhumuriza akamubwira ati papa humura ibi bihe bya bindi baciyemwe n'ibyo naje naciyemwe n'ibindi byose. Kamubwira ngo humura papa, humura ibi bihe bifite iherezo, nyuma y'ibi bihe hari ibindi. Amen. Si umugabo kubera ko Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga ngo umugore w'umutima ngo azayubaka urugo, kubera ko Imana itavuze ko ari umugabo. Kandi Bibiliya ijambo ry'Imana zaravuga ngo umugabo ngo niwe mutwe w'urugo, ariko kubera ko Imana yavuze ngo umugore w'umunyabwenge niwe uzubaka urugo, kandi ngo niwe uzi urusenda. Nta mugabo, abagabo ni amahoro. Ariko na mugira ibintu turaza kubivugaho nyuma. Tumugira ngo urusoma ko turavuga hejuru y'abagore ngo kubera abagabo nabo turabavugaho nyuma. Samani haleluya. Umugabo w'umunyabwenge ngo azakomeza umugabo wiwe amaboko ngo mu bihe bikakaye ngo akamubwira ngo humura dufite Imana. Amen. Humura. Hallelujah. Humura Imana. Imana irakuzi, humura irakuzi, tizana kwibagirwa. Humura we. Nyuma y'ibi bihe papa hari ubundi buzima. Nyuma yo kwambara ubusa hari ubundi buzima. Hallelujah. Nyuma y'ubutayu bukakaye hari ubundi buzima. Hallelujah. Umugore w'umunyabwenge azabumba urugo. Uzusanga umugore w'umunyabwenge ngo azasanga urugo rushanda busukuma, ariko baturibukamo ugahuza ababyeyi n'abana, ugahuza baramu bawe, ugahuza baramukazi bawe. Ariko ubu nyine ngo abakazana na banyirabukwe muri mukobona ibi bintu barimo kuvuga ngo bakazana ngo ni igisirimu ngo niki ngo umukazana ntiyobana na nyirabukwe. Nukuri kwimana n'abadayimoni cyane. Pepe mama iwe ni mukuru waje azababwira amateka. Muri mukobona ibi bintu Satani yatwinjijemo, ukama wanganya ko buko utaramumenya, ukamumutinya utaramugeraho, utamuzi. Ibi bintu byose nukuri kwimana n'abadayimoni badutereye ingo. Rusi yaravuze ngo mabukwa wa nyirabukwe akamubwira ngo mukazana wanje we jewe barayifushije umugabo, ngafusha umuhungu wanje, ngafusha n'uwa kabiri. Ubu nyine noba nkibonye umugabo uncura nkabyara, namara nkakubyarira umugabo wagusura nimutahe mwisubirira kwa banyoko. Kandi ijambo ryantangaje ngo yarababwiye ngo amahoro y'Imana ngo abane namwe, ngo kandi ngo Imana izabibukire kwineza ngo bagiriye banyakwigendera.
bagira abanyakwigendera haleluya ariko ubu nyine abagabo bacu bari mu gupfa bakavuga ngo ni nyina umurozi ngo ni nyina bamwishe Rusi ngo yamavuga ati mama singusika orufa baramusezera aragenda Bibiliya ntacize imuvuga kuva uwo munsi yamusomye akamusezera nta kindi histoire yiwe yamishirira nimba yarashatswe nimba yarafuye ndumbaze ariko Rusi ngo aramubwira ngo ntunyingingire kugusika aramwirahira aravuga ngo aho uzaje niho nzaje aho uzara niho nzara aho uzagwa niho nzagwa Imana yawe Ngababyeyi tuzatugaragaza Imana no mu bihe bikomeye kugeza abana bacu bazemera ngo mama yagiraga Imana nkuko uzamabwira mama na papa ukigeze iki abakazana bacu bazavuga ngo nukuri mubyeyi wanje yaragira Imana aravuga ngo Imana yawe ngo nizaba Imana yaje jambo rya gatatu aravuga ngo ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwawe tekereza abagore bo noneho tugeze mugara mufafa ngo abaho mu buzima ngo butubaho Imana kandi tuyubahe n'umutware we tuyubahisha ubwiwe ngo abaho mu buzima budafite intego ngo akabaho mu buzima ngo ahorana akirana n'umugabo we akabera umugabo w'imbogamizi agahora akirana n'umugabo we hari abakobwa bari mu gutibuka gutyo mu imiryango ikamishi kandi batapfuye akamasanya urugo kandi yitije n'amaboko yiwe kubera kubura ubwenge kamatandukanya nyirabukwe n'abana n'abanyirasenge n'abandi akabatandukanya akamasenya urugo rugashira kandi umugore umufafa ngo azasenya urugo umugore umufafa ngo abahataze yiyuba ntamenye ihuza agomba kwambara ntamenye amagambo agomba kuvuga ariko Bibiliya ijambo ry'Imana ryavuze ngo umugore w'umunyabwenge ngo amagambo yiwe azava mu kanwa kiwe ngo yuzuye ubwenge haleluya umugore w'umunyabwenge ngo amagambo azavuva mu kanwa ngo nay'ubwenge kandi abantu bose bakamamukije mwishima bakamuvuga ngo naka yarashatse ngo kugaza igihe ngo uwo mugore abera umugabo w'ibikamba akamubera umugisha ngo kugaza igihe umugabo ngo amwiratana akavuga ngo uyu nguyu ngo ni umugore wanje ngo ni umufasha wanje ngo akaruha akamwita nyamugisha ngo akaruha akavuga ngo uyu nguyu ni we nyina w'abana amen ngo abana nabo bamureba ngo bakavuga ngo ni ukuri ngo mama ni umunyamugisha bakavuga ngo ni ukuri ngo mama ni umunyamugisha wihangana ibigaragaza wingahangana ubutayi bw'ubukene ukihangana kugeza igihe abana babo babimenya bakavuga ngo ni ukuri mama ni umunyamugisha umugore w'umunyabwenge ngo akagera ahantu ngo abikamba ry'umugabo we umugore we ngo akamusingiza umugore we ngo akamukunda umugore we akamuhesha agaciro ntabwo ari ukuvuga ngo abagabo nibo bagomba kuduhesha agaciro twebwe abagore ni twebwe dufite ipurusa nyinshi guhesha abagabo bacu agaciro Bibiliya yavuze ngo umugore w'umunyabwenge ngo azabyuka kare kandi yamara kubyuka kare ngo agateguza iby'umuryango wiwe neza hakiri kare umugore wabyutse kare aza ko musa abaza baryamira bari basetse umugore w'umunyabwenge ngo azabyuka kare kandi ngo iyo yabyutse kare ngo azamenya gutegura iby'urugo rwiwe hakiri kare nimba ari abakozi nimba ari abana ngo akabapangira kare ejo twarabivuze mwaba mama nimugera ahantu umugabo abagabo banyu bagasohoka ntacyo bariye bazahura n'uwundi mugore batese neza Imana tuzasubira kumubona kirazira umugabo ntimuze mubona abagabo bacu bagomba kubahwa ariko mu bantu bagira intege nkeya ku bagore muri abambere niba bambere muze mubona bikakaza no mu makanisa aho uje kuba atari umuyumba nyine batize ku gicaniro aho umuntu w'umugabo ubona yanezerewe cyane biba byavuye kure mugira umutima wo kwikomeza sinzi mukikomeza mu byiza mukikomeza no mu bibi
ariko ibindi bintu gucya byaba buca ko ntumuzamubona intwari z'abagabo zapfuye zigafuka urugamba sigabona ngo umuvuga butumwa yabaye muririmbyi yabaye gute abagore b'abanyamahanga batasenze batabaye maso nukuri ko Imana bazabamara umugore utarasenze gushesha n'umuntu utarasenze kugira inshuti ajabone narabivuze nasomye agatabo akavuga inshuti karambwira ngo muzirinde inshuti zitatu inshuti ya mbere ngo ni yayindi mwiriranwa musangira mubana muvugana abantu ibintu byose iyo nshuti ngo iyo mwabanye cyane ngo iyo ugaze mu gihe Imana iguhinduriye amateka ngo nuze kugwanya mbere nuze kugwanya mbere amen ayandi reka nyareke Bibiliya yavuze ngo umugore w'umunyabwenge ngo azabyuka kare agakorera umugabo agasohoka yariye ko zinga agasima umugabo akagenda amerewe neza aje ubundi dema yarabivuze Madame Kofi aravuga ngo kirazira ngo umugabo wawe kugaburirwa n'undi mugore ashonje kirazira umugore w'uwundi kukugaburira umugabo wawe ashonje kirazira wamubura gutya ukamubura kandi ahari ukamubura ahari bera ubwenge bwacu buke turi mu kunyambira ngo nitumara tugira gute umugore w'umunyabwenge ngo azabyuka kare agatunganya iby'urugo rwe umugore w'umunyabwenge wazavuga amagambo make umugore w'umufafa nayo ni nk'aya magambo uvuze umugore w'umufafa ngo azatera urugambo mu muryango gatera urugambo mu itorero uko mu rwego tugezemo turacyari abagore bo gutera urugambo da mu myaka turimo turacyari abagore bo gutera urugambo turacyari abagore bo guhagarara hanze ngo tukagwana mwamufa abagabo se mwamufike imfizi se ko ntazo zigihaba ugatongana n'uwanyu mufike habe n'ubwo wamenya ko yakujanye umugabo iyo ukoresheje ubwenge kugira ngo umugabo bawe umugarure muzamubwira ngo gusakuza niko kogarura umugabo ko mukoresha ubwenge yo ugaruka turacyari abagore bo guhagarara hanze ngo ko turatongana samani haleluya Dawidi mu gitondo abagore kubera kutagira umutima wo kunyuga ngo turi mu kugeza ahantu twifungisha ngo ni kizungu wo kwifungisha wamara ukarera abana b'abandi kwifungisha abana babahereza Bibiliya yivuga benshi nibo bagize umugisha Yosefu na Dawidi naje ndumuhereza anishima ko iyo mama aje kwifungisha simba naravuze uzifungisha Imana yarakuganeye umwana mu banyuma ko ari uzaba uri mu isezerano ry'umuryango cyangwa w'igihugu cyangwa w'itorero cyangwa n'uwifungisha uwo mwana w'isezerano ataravuka uzabaho gute muri mu kwifungisha ngo ariho tugira gute sinababyaye abana 9 babiri batashe abana 7 tibakuze singa bariya nibo abana ba mbere b'abanyamurenge ninde mwana w'umunyamurenge ungana kuri umukira muzi ubuzima nababyayemo ubu nibo tubizi iyo dusenze Imana ikaturerera abana iyo dusenze kaduha ubwenge isi ntiducishe mu ijisho yavuze amakuru ya Abigail naravuze ngo nimbyara umwana w'umukobwa zamwita Abigail nasomye ijambo
irabyumva. Abigayeli ngo yashatswe n'umugabo w'ikigoryi witwa Nabali, ngo buse ngo bahure na Dawidi iyo mu ishyamba. Nabali ngo yari umukire, yari umutunzi, afite intama n'inka n'amatungo yose. Ngo amara babana na Nabali, babana na Dawidi. Ngo buse Dawidi ngo arinda wa mukumbi wiwe, awurinda bizi, awurinda ikintu cyose. Ngo Dawidi amubera amaso kubera ubusho bwiwe yari afite. Ngo buse ingabo za Dawidi ngo zirasonza. Ngo amara gusonza ngo atuma abagarugu bibi, aravuga ati nimuganda kwa Nabali, muje gufunguzayo, bashike Nabali w'ikigoryi, umugabo w'ikigoryi wa wundi nababwiye. Ni muri Bibiliya, muri Bibiliya. Ngo aravuga ngo mugende kwa Nabali, muje gufunguzayo. Nabali twagiriye neza, Nabali twabanye nawe, Nabali twamurindiye, ni muje gufunguza. Nabali ngo yumva amakuru, yamavuga ngo se Dawidi ni mwene ni igiki, ngo ingabo zashitse kuri basebuja kanaza kusaba ubutunzi bwaje. Ngo basubirayo babwira Dawidi, ngo mara Dawidi ngo ararakara, amaze kurakara ngo afata ingabo ze, ngo arabavuga ngo kwa Nabali nta kintu na kimwe dusiga gihumeza, ari umwana ari itungo ntawe dusiga. Haza umuhungu wa kwa Nabali, umuje ngo atekerereza mama wiwe makuru, abwira Abigayeli amakuru. Ngo Abigayeli arumva, umugore w'umutima agira ubwenge bwo kumva, agira ubwenge bwo gutahura, agira ubwenge. Abigayeli ngo arateka, ngo yamateka vuba, ngo amarahereza abaja biwe, aravuga ati nimuganda tuje gusanganira Dawidi hajya twasomye. Ngo arirukanga, ngo amara kwirukanga ngo ahure na Dawidi gutyo. Dawidi ngo yari yaje afite gahunda yo kurangiza urugo rwa Nabali, ntagihumeka ngo yari afite cyo kuvuga ngo asige mu rugo. Amaze ahura n'umwana w'umukobwa n'umugore wamenye ubwenge, washize ubwenge ku gihe, wasenze, wabaye maso. Abigayeli wabaye umurinzi w'urugo rwe, aba umurinzi w'abana be, aba umurinzi w'umugabo wiwe w'ikigoryi, aba umurinzi w'amatungo yiwe. Ngo ashike gutyo ahuye na Dawidi, ngo yambaye kubita hasi amagambo atatu, ngo yama arambarara yikubita hasi aca bugufi. Umugore w'umunyabwenge azaca bugufi, agira ubwenge bwo guca bugufi, ubwenge bwo guca bugufi. Ngo yama arambarara. Ijambo rya kabiri ngo aravuga ati data buje nemerera kubwira amagambo yaje, nemerera wumva ijambo, wumva icyo nshaka kukubwira. Irya gatatu aravuga ngo kiriya cyaha ariya makosa, umugore w'umunyabwenge azayiyemeza amakosa y'umugabo wiwe w'umuryango we, ibyari bigiye gupfa mu muryango akabizura, byari bigiye gupfa, umugore w'umunyabwenge azasubira akabihagararamo bikaba bizima. Byari bipfuye mu muryango bikaba bizima, bigahumeka. Aze haleluya, umugore w'umunyabwenge bipfuye mu muryango abiha ubuzima, urugo rugasubira rugahumeka. Ararambara aravuga ngo data, kiriya cyaha cy'umugabo waje ukimbareho, ariya makosa y'uriya mugabo uyambareho. Ijambo rya gatatu aramubwira ngo izina Nabali ngo niko yitwa, niko ameze. Iryo zina niko risobanura, niwe muntu, niko ameze, nibwo bwenge, n'ikigoryi nta mugabo ubamo. Samani haleluya. Dawidi amubwira ibintu bitatu, ngiye kubirangiriza. Dawidi amubwira ibintu bitatu, aramubwira ngo Abigayeli we, umugore w'umunyabwenge, Abigayeli we, wabaye maso w'urugo rwawe, wabaye maso w'umugabo wawe, wabaye maso w'umuryango, wabaye maso y'igihugu, wabaye maso y'ubwoko. Aramubwira ngo Dawidi we, Abigayeli we, umugore w'ubwenge wabaho mu buzima bufite intego, kandi ngo ntazahubuka mu byo akora n'ibyo avuga. Azaje kuvuga ikintu yagitekerejeho. Eva ngo yamaye inama y'inzoka, ngo yamahita bikora, ngo atagize ubwenge bwo kubasha kubitekereza, ngo abanze atekereze iyo nama, yamahubuka nabikora. Ariko ngo umugore w'umunyabwenge ngo azakora ikintu yagitekerejeho. Dawidi ngo aramubwira ngo Imana yawe, Uwiteka Imana yagutumye ngo uzuhure naje ashimwe. Amen. Ubwenge bwawe Abigayeli we ushimwe, nawe ubwawe ushimwe. Wewe utumye amaraso y'umugabo wawe n'umuryango wawe
atambarwaho ushimwe. Semani haleluya wa. Nani amena. Umuryango azashimwa, agashimwa n'Imana, agashimwa n'umugabo, agashimwa n'abana, agashimwa n'abo bavukana n'umuryango wose agashimwa. Aramubwira ngo Abigayili, Imana yawe ishimwe, n'ubwenge bwawe ushimwe, nawe ubwawe ushimwe. Wowe uje tugahura ukareka ngo ariya maraso y'umuryango wawe ngo ntagwibweho n'urubanza ngo kwishyura urugo rwawe ushimwe. Warangize Abigayili ngo asubira mu rugo ngo abwiye umugabo ngo ashika asanga umugabo wiwe yasinze. N'ubu ngo uvuga ngo atarashira ubwenge ku gihe yasinze. Umugabo w'ukigogi yaraturashira ubwenge ku gihe. Aya makuru yose ntiyayamenye. Abigayili ngo ashika ngo asanga umugabo wiwe ngo yateguje ibintu bimeze nk'ibirori, yateguje ifete mu rugo rwiwe ngo mukubita amaso ngo asanga yasinze. Mu bwenge bw'ingo ngo amubwira ngo nimvuga amagambo yasinze tiyumva, aramwihorera baryama ngo bushe mu gitondo. Abigayili umugore ufite ubwenge batekerereza umugabo wiwe amakuru, arayamubwira ukuntu byose byagenze. Bibiri ijambo ry'Imana ryavuze ngo Nabali amaze kumva ayo magambo ngo umutima wiwe wamawuma, umutima wa Nabali ngo wamawuma, ngo agira iminsi 10 ngo Imana iramukubita yamapfa. Umugore w'umunyabwenge agira ubwenge ku gihe, byari bifuye mu muryango we azasubira kabirema. Tugira ubwenge. Bibiri ijambo ry'Imana ryavuze ngo bene uwo mugore w'ubwenge, bene uwo mugore w'agaciro, bene uwo mugore umugabo wiwe yobera umugabo wiwe icyubahiro n'ikamba, bene uwo mugore wakwitwa nyamugisha, bene uwo mugore wazura ibipfuye mu muryango, bene uwo mugore wazura ibipfuye mu itorero, bene uwo mugore wazura ibipfuye mu bwoko, bene uwo mugore wazura ibipfuye muba babana twamukura. Ijambo ry'Imana rituganze. Amen. Dukomere ijambo ry'Imana amashi menshi ijambo ry'Imana.